muture Ebeneza nuntu bwa Jesu Kristo mwathani wetu. Amen. Ibwa kamuthikiria wakwa ugoro bona rundi na nkatho nyingi ki mwathani nuntu bakwithirwa aete mwathani we mwega kinya kumbonia mwaka jo mweru nkwira mwathani mbwega na mbonoketia menyerete na mbikite bwega na inkuigwa nkimwira mwathani ete na mbere kungwata na njara yawe na nkamate mwaka jo junda jo arambonerie nikenda nkomba kinya gwita na mbere gutumiria nteto ciawe na gwitikiria nkuruki gutuma mwathani nikenda ngeta na mbere kwariria antu bawe gukurukira kinya TV ya weru nikenda antu bara bakethira bantegete kana banthikirite okoro ne bo bwana arua nikenda nteto ciao igeta kubathari magita jari chonde timwe na arua eriuga Murungu murethi wa ma. Murethi wa ma no. Murethi wa ma mbere ma murethi imuntu ura withairwo ina ndethia yawe. Na murethi wa ma no ura umara ya ndethia ciawe igeta kuria nau igeta kunywa ndoje nau na kanyira bobwega na gucoka igacoka itiune kangi na igacoka bobwega. Na akora bana ndo turirwa mwathani Murungu niwe murethi wa ma. Na ibwega na ikugurwa gukunena muthikiria wakwa goro ne bo bwana arua mono kwithirwa kinya mwathani Murungu atukinyithite mwakene jo mweru atukamatite gukurukira mantu na ja maingi mwaka jurari na challenges mwaka jurari na mantu ja maingi mono ende mwathani omba gutumbithia na kuombeka ukethirwa kwi muntu ura kurukira ta challenges nyingi na mantu na ja maingi ja murituirite mwanka muntu akaruzi hope na ndeza asa ukorobo bwana aru mwakene jo mweru kiumia kia mbere kia mwaka jo mweru bijeta gwikira inya kuringana nteto ira mwathani Murungu antumite beja gukwira ati mwathani Murungu noe murethi wa ma na ari amwe nagwe kita inya ndene mwathani na wita na mbere kuumiria kinya ketha omba kuthanura kurukire mwaka jo mweru na challenges urathugana nyika ikuthira mwaka jo ithira ciethiro ite kuthira inya ni kuingia na gotagara acio mwaka witagero kaona jira ndice kama ice kinyire muthia kora izi mantu jaja kathira na tikuthira o mabura urakurukaira bote kuthira challenges ite kuthira na ndi utagara mwaka jonge witara na toka jo ambamberia jo kwambia jo bimono ndi kwira muthikiria wako ogorobo bwana aru ati mwathani noe murethi wa ma no karusi hope no katuika moyo endelea gukaroke mwathani urora karite wiromba no kaumau karo au uke mwathani noe murethi wa ma no ntu kaumara na rio kaumara mwathani Murungu no ntu ne murethi wa ma kaumarania nagwe na agacokania nagwe no tecoka unikangi da muthia okarie kuona njare mwathani bunko karau uke mwathani kagita kamwe Jesu ari antu amwe kiurune antu bakara baise gairia Jesu mono no ntu amantu za meka zare athithaia kwa uo na ari acanga antu iba muthingata na ba mucegeria nikenda bona imira ko kana kiama gikwa karinga no ntu na ari muringio biama na ndi antu ai bari na muntu wazetwe imurimo jo kwinaina na ndi bakwenda mukurukia ki Jesu kiurune na no ntu bakwenda kumukurukia ki Jesu kiurune iu nteto ciumite kuma kiruka ithano kwambire 17 mwaka 20 wenda ugacithomera nteto iu wigwe nteto cia antu baba kurukitie Jesu muntu wari na murimo jo kwinaina kiri Jesu na ndi antu ibacegiriti antu bojuri na mirango ne batikuona umukurukiria na ndi antu bari na witikio bo bwingi ati beta bakinya kiri Jesu aki no ntu ibaize Jesu imorania no rona yikinya mirimo ira itomba kuorua na ndi ibaize muntu ba mukurukia ki Jesu akinya ki Jesu aki akagita kuora na antu bagira abakurukirani na ndi ura bathithirie barona ati bateana na muntu wao na bati kuona kinya ko mukurukiri na iba kuona otemba ati bati ona mukurukiri kiri Jesu ari kiurune ndene paravugania bagetire guruguru kire nyomba beta bakatharie bati bakena mekira muntu uyu akinyira uyu Jesu ari ati bomba utetheka antu betire mbere barathithia u beta baraitie gurugurura nyomba baraite bati baraenikira muntu wao au bakurire bati baramwinika no ruri bwao mwanka arakinyira Jesu
Jesu ona witikio bobo antu ba arabori atiri babu abo na witikio bung'ana. Jesu aratega witikio bo antu ba ura bari na witikio bo bwingi ati ibategete Jesu nona ibategere bona bari enda ake muntu akinyekire Jesu. Na Jesu rira ategera witikio bo antu ba arabori abo na witikio bung'ana. Na Jesu aratharima muntu wajetwe gukurukira witikio bo antu ba arera muntu ura wajetwe aramwira menya jaku jakurekerwa na muntu uria aromba kuorua na tankwenda kwira ugoro bobo na ru muthikiria wakwa kwa we mantu ne za marito mono utagara na jo mwaka jo utagara jo karajeka jo ambiria kuma o amwambirio ne ndendo kwira mwathani Murungu noe murethi wa ma na karo au uke mwathani ukauma kiwe enderea gukaro ciomie othithie jantu bara baswire ne injire rikuyo ngo bomba gutumira Kenya bakinya au ukire Jesu ciomio kare au ukire Jesu na Jesu agatega witikio bwaku uria bung'ana na agakutharima gukurukira witikio bwaku uria bung'ana ugaciura imantu jara jagucigiritie imantu jara ja imbere ku muthikiria wakwa ugaciura no kanywa sumu ukaithithiria mantu ja mathuku ugakunja into biaku ura uciitira na maguru nontu bakuthi mantu ja icio thuganite nontu utaga maisha wona ja gukinya muthia ndendo kwira atiri muthikiria wakwa kwa umba kwithira wi mantu na jau mwaka ne jo mwero ja 2025 kara o au kiri mwathani o au uraromba okara kiwe ukauma umo ciomie buru witaite akuye kiwe na wetaite akuye kiwe nkuruki oro orari akakutharima na agatega witikio bou bwaku uria bung'ana na ageta na mbere gukutharima na ukaithithiria mantu ja mathuku na ukagita moyo ukarusi opu maishene ja bunkake ugoroba na rwito kurikanu ati mwathani Murungu ni murethi wa ma ibo bwega ateka ikugurwa kung'ana kwithirwa twina murethi igitari kwina challenges cia mantu na ja maingi kona cionthe mantu na ja kwaga mbeca mantu ja mbaju isingiteo mantu ja gutitikwa ni aturi baku mantu ja gutitikwa nyane antu banja mantu ja kuregwa spirit of kuregwa nya kuregwa kuri ono kuona no kuregwa te muntu witega kuona oturi amwe nagwe ndendo kwira muthikiria wakwa witega kundi okona te muntu uti otethio bwaku buri ankwira muthikiria wakwa ati utethio bwaku bukauma au ki mwathani ugaicwira maume jangi jaku engwa andi baisira mpombo kwa ogoro bobo narua ona kinyani ndio muthikiria wakwa karo o au kiri mwathani no gite witikio bobu ingi nkuruki na Jesu agakuthithiria jauri athithiria antu baria baretete muntu wajitwe Paulo araandikira antu ba Akorintho baruga arabera atiri ciande ni kiri Murungu bukebaeba kiri Akorintho chapter 15 Akorintho ya mbere chapter 15 au kuma 57 au gwita 58 ugacithomera wone uria Paulo aandikire Akorintho baruga na baandikite baruga izire ki baruga embere arabera atiri ciande ni ki mwathani bukebaebao ukebaebao muthikiria wakwa itira baruga yaandikirwo i Paulo akiandikira antu ba Korintho akibera kare ni au ki mwathani ciande ni au ukebaeba na endelea kuthithia mantu jara kugwiria mwathani na kumuritira ngugi ciande au ki mwathani ukebaebao nontu niki mwathani Murungu atwirire waraka mwambirio atwira ati noe murethi wa ma na nkurikanio kaire muthikiria wakwa kara wirikana ati wina murethi au uri cana ricomi kinya kiraro kiega ka nyomba njego utio winio kinya nyombe au ukomborete nyambete cia kuria cikura witegete nyuma waga mbere macoka ja skuru ja gukinya utegete ukona bisi utio uri orakuriaga urariaga ira ana bisi kethe ni thio mwana kukwithira kwina ngono inyingi igitaretwo ina ndi ugorone bobo na ru muthikiria wakwa ati kinya mwekuru na kwira mukuru ana abacokete skuru kenda arikana mukuru agacokia akamutumira thimune
namba ira omba kuringa kenda abatika kana ageria kusetha musetho kenda ageria mbati ona mbesa kenda ale fees nontu bakwithirwa mukuru ucio atikwenda nya responsibility kana aina ari aikuri we muringira thimu mwira no kurikana na abacokete skuru kwina ngono cia mithemba jeu agacokia akauga kinya ni ngwate cio ndi nacio ankwenda ukwira atiri kwa gwata murigo jujwana no ria urabathomithagia atikwenda kumenya agwita kuthomithia bangi na au ome ciande au uke mwathani ikiro inye ibaruge Paulo andikire Akorintho akibera ciande ni au uke mwathani na bukeba na agwora kweba urikane murithi waku ari akuye na ukwe muthikiria wakwa ukorone bobo na arua kankwenda ukwira atiri muthikiria wakwa katukare wau uki mwathani ngwizite okwira wina murithi umwega ukorone bobo na arua na murithi oi murithi wa maja we mwathani na womba kwithirwa witago kuria na ndi mantu za mutumiria wo autoira ogoro bobo na arua ati mwathani murungu akathithia na nathithaia ni ate ni o ate no kutega kuona imundu ukuona igitare turacerekiaga mantune za guciarwa kwa Jesu iturathoma kana itwize rugono rwa guciarwa kwa Jesu au tumu makanyuma ate imuraika wezerere Mary kana ngina wa Jesu aramwira imurungu atumire muraika areta kiri Mary amuraika ararira Mary aramwira atiri aramwira ukae wakana no kageta Jesu Mary ararigara muno ni ate muraika akumwira akae wakana na agete Jesu ona igita riria Mary ataguri o atea ni ate akae wakana agete Jesu kana kaumete na Mary ataguri indi nontu wi mwathani na mwathani agituma muraika kiri Mary mwathani te muntu murungu te binadamu mwathani murungu aratuma muraika kendeta kwira Mary kenda psychologically ethirwa ai prepared ate akatharimwa indi Mary aracokia arauga atiri kambitikie nontu imurungu wengwa wauga na Mary riria etikirie ankwenda kwira ugoro bwana aru muthikiria wakwa mantu za gwitikia kiri mwathani Mary arauga nontu imwathani murungu wauga kambitikie aretikie nontu imwathani murungu wauga na Mary na arikirie kutharimwa na kana na agetire Jesu na kana kara ka aero ko gukurukira kirundu mutheru nontu Mary we takaguri o uria akuga na takangurire ni atamkae wakana umuraika akuga indi gukurukira witikio Mary netikiria ati nontu imurungu waria mantu jacaga akarika nani muthikiria wakwa goro bona ru ande ndo kwira atiri mantu ja Jesu aritie murungu wengwa aritie ukaza maria no kaza ugia etikia mwathani murungu no kaithithiria mantu za mathuku no kagita hope no gakunja mirigo ura na maguru uciitira karau uki mwathani irigira mwathani murungu utura moyo we nontu nauga na akathithia ndakwira ogoro ne bo bwana arua umurungu uko tukuga noe murithi umwega uria ugutuma Paulo andika mantu nontu andika mantu gukurukira kirundu mutheru akira antu ba murungu abera ciande niki mwathani bukaeba ukaeba au ukiri mwathani muthikiria wakwa ogoro bo bwana arua tukeba itokareo na challenges inya cia tuthiuruka twina murithi umwega tukaumara turi na tunywe na tugacoka tutiune kangi nontu wi murithi na imurithi umwega ngathoma kithomo kuma yukune ria Zaburi igana ria 121 mwathani niwe mukumenyereri ngaciokia metho ndaithirie irimene ni utethio bwakwa bonorekia utethio bwakwa bumaga kiri mwathani uyu mwandiki wa Zaburi ukuga utethio bwakwa bumaga kiri mwathani uria wombire iguru na nthiguru ndendo kwira muthikiria wakwa utethio bwaku mantu za gukona za momo te fisi wenio te mbi wenayo nyuma ka mbere wi zero utethio bwaku wibutega kauma kina witaga antu baroreregete baga utethia bati utethia eka wirigiro bwaku ki mwathani agatuma muraika
ugorone bobo narua za muraika uria Murungu atumire kiri Mary amwira akatharimo na kana indi Mary aretikia nonto augire Murungu auga kambetikie na ndendo kwira muthikiria wakwa ugorone bobo narua atiri mantu jara Murungu akuga ugoro bobo narua zakamate no zekire ndene yaku na wite na mbere gwitikia mwathani nonto kiuga mwathani Murungu na atuma kinya muraika akathithia mantu jara ndathithika ndene nthigurune ici gutiri arekia kuguru gwaku gutiruka uria ukumenyegereira gutirio athinkaga imurithi umwega ni untu bwai Zaburi 121 akauga verse 4 gutirio arekekia kuguru gwaku gutiruka uria ukumenyagirira gutiri athinkaga muthikiria wakwa gorone bobo narua nkwenda kurikania atiri nontu mantu zake Zaburi 121 ura mithoma za maingi indi ankwenda kurikania umithikire nkuruki uria ukwira murithi utugire Murungu no murithi wa ma utiri athinkaga utiri ageta kieni ni athinka arekeria ndithie ciao cieta kuria nau cieta utunganira nao amami eterete ire inyira aciuthurania mathajo goro aciania ari atithinkaga akarago au kiri ndithia ciawe mukaria wa Israeli gutiri athinkaga kana aua ni toro itweta tukamama muthikiria wakwa tukaua itoro tukamama orira tumami mono murithi mwega ucio Murungu wogoro bobo naro tukwaria nteto ciawe gutirio athinkaga kana aua itoro nontu imurithi wa ma na naturithitie mwathani niwe mukumenyereri mwathani niwe kithieki giaku rutere rwaku ruorio igita rionthe aririkana kinya rira mantu jathuki mono nwe mwamburera nwe mwamburizi waku utiro mantu za kuumaira kana withui mantu za kuumirite nontu we itugire ni murithi umwega riu aritikari kwithia muthenya kana mweri utuku mwathani agakuigira mothuku jonthe mothuku jara nkomomba kwithirwa akubangirite jara kagita kamwakene cio mweru kana otu mantu ne jara otirauma kijo mwathani Murungu ari kwira atiri agakuigira kiri mothuku jau jonthe ukaigua gua mama toroka araro te mami nontu kwi mantu mothuku jara kwithirwa withugania nontu bwa mantu jau ja mathuku mwathani Murungu ari kwira atiri agakuigira kiri mothuku jau jonthe amenyagire moyo jwaku mwathani agagukaragia ukiumara na ugikuruka kuma nande mwanka Kenya na Kenya muthikiria wako inteto inthongi ugorone bobo narua akeza kutha no kuigwa we discouraged wagite inya buru dikana itakaire uthome Zaburi 121 no mithome yonthe kaire mwathani Murungu ari kwira atiri agagukaragia ukiumara na ugikuruka ukori na mbitite ndeta kugucwa kwaso no te ombe ni arambitite anda thamba kambite kugeria kimbati mbona thira nkona kibaruka gia ntuku mwathani Murungu akagukaragia na agetania nagwe gutiri ukareaga mwathani agaukaragia ukiumara akaumarania nagwe na no gagutongeri na ara witite no tikari coko theri wethira witikitie mwathani kuma nande mwanka Kenya na Kenya ndienda kwira muthikiria wakwa atiri ugorone bobo narua mwathani nontu imurithi umwega ri twakara twithugania uria mwathani Murungu ari murithi umwega ugutu promise kinya twarirwo irio arikari mantu ja twimbira atia ariuga noe mwamburizi wetu tutikari twakara twina witikio ki mwathani guti untu no kwi bomba kwithirwa bugatumira bunkake twakara ki mwathani Murungu ugorobwa narua noe mwathani Murungu umwega noe mwathani Murungu umwega murithi wa ma uria gutu promise mantu ja mega uria tukuigwa na gutuma kinya muraika ageta ki muntu ja Mary uteguri akerwa kae wakana Mary akoria hau o atea na ni nteguri na nontu akauga nontu mwathani Murungu auga kwa muthikiria wakwa ndendo kwira nontu mantu jaja kuga mwathani Murungu akaumaranania nagwe na akakurukania nagwe na nakumenya mantu nembazu ene ira uri isira cienjeku kwaga ku mwathani Murungu na kumenya nontu no murithi umwega na kumenya na rithe jina ciana baku bagacoka skuru na kumenya ote na nyuma wala mbele na next week iskuru gucokwa uteu mwathani Murungu atize
ari kwira agetania nagwe na atikarereka utiruka utirwa kanogwa nontu ari twirirwo kamwambirio ati Mwathani Murungu imurithi wa ma. Na ibwega okorwo ne bobo na ru muthikiria wakwa kumenya ati Mwathani Murungu niwe Mwathani Murungu mwega, na kinya ibubani biu biusigiritie indi kiri ibubani biu biusigiritie orikane kuma ki Mathayo 8:23 to 27 warikana riria Jesu ena aritwa bawe baikitarune baunite rongo rwa rungi ikwajira kugia kibubani na Jesu Murungu ti mwanadamu, Murungu i Murungu na netharwe na ume bobwingi no tegu atizi na awitite no tegu atizi ura gugakara na naize kirio te nakio na naize gikwandeka na gikwandeka kwa rasima no menyaga kwa ikwagetera kibubani bari gitarune na aritwa bawe kitaru kuratwika nande akikugerwa nde na nde ice kabetite gucingi aritwa barambirie kuigua ogua na barotaga Jesu barona ka mami no menye bona Jesu je ka mami toro na ata mami iwetekio bura twiriro wetekio gintu kia bata nande Jesu ara barambirie gwita Jesu baramwira twetete kutonya gitaru twetete kutonya ruzine ka Jesu atikuona kwina migombe indi Jesu arabori giatiri wetekio bwenuka bung'ana atia na migombe irakirira au iwetekio ugorone bobo na arua Murungu imurithi wa ma kara wize muthikiria waka Murungu imurithi wa ma na giana wetekio Murungu imurithi wa ma na giana wetekio kiri mantu jaku chonthe nyuma kana mbere womba gwika wirigiro bwaku ki muntu uri agaufiru Mwathani Murungu atikari gufiru nontu promises ciawe kuma kiri Old Testament o promises ciawe twaja na ki New Testament tukuona imantu jakaburio jara Murungu anaria na za kwaria okoro bobo na arua atura no murithi mwega atikarire katutiruka agatuthiika kiri mantu jara ketho tuitwirite agatukaria na kumara gwatu na ucoka ketho ina amo na atu na agatukaria muthikiria wakwa tikwenda kwari mantu amingi okoro bobo na arua kara wize mantu jairi itikia Mwathani Murungu imurungu murithi wa ma no gie na witikio bobwingi na akeza kwithirwo kubangite kuthithiria mantu ja mathuku kana wakita moyo kana njira icio Murungu uragithingata ukwona urabangite mwanka au akinya utekwa kuga gutigana na Mwathani kawite na njira ciaku itikia Mwathani cokero au ki Mwathani no rikane ki Biblia barugera yandikirwo i Paulo kiri antu ba Korintho riria aberire ciande ni ki Mwathani ukeba muthikiria wakwa ciande ki Mwathani ukeba inya jaingia seti nyaka rwimbo gaku kainaire uinae ukiuga Mwathani niwe murithi wa ma na atikari ntiganiria no menyo ciira mantu jau no kiuga na utuma muraika agatuma muraika na au ukona kwina mundu na akumurikire no ntoi Mwathani Murungu te binadamu wo muthikiria wakwa ndendo kwira atiri ugorone bobo na arua twacianda ki Mwathani na twagia witikiro tutukuona mawitikio ja maingi tukuthoma mantu ja witikio mawitikio ja twagwetaza ugorone bobo na arua jaga twita antu amo ja twikiare angi na Mwathani Murungu no ntuni Ebeneza ageta na mbere gututharima na gutwa wirigiro ndaromba atiri muthikiria wakwa mwakene jo mweru 2025 kwithirwo kwina umo bukari kana bukari tuciande kiri Mwathani na twacianda ki Mwathani tukona kinya mantu joma tukona jothi tontu we tuketha twina witikia ati Mwathani Murungu niwe mukaria na utwirinya twitete atikarira katutiruka nontu we ni Ebeneza kwa muthikiria wakwa gorone bobo na arua ndenda gugutiga ngikwira atiri mwanga tukiza kuona na ria kaire tukiza kuharaniria kaire ukarayo wina witikio bo bwingi ati Mwathani niwe murithi mwega no keba uki Mwathani nontu we Mwathani kiri mantu jau ja makai Mwathani Murungu akutharime mono muthikiria wakwa gorone bobo na arua na ndina witikio oni na ugwa gutwita antu amwe na agututagaria aria angi nontu we ni Mwathani na nontu imurithi mwega Mwathani Murungu atutharime na tukaromba nini ibweka Mwathani Murungu baba wetu wa iguru nontu bakwithirwo ri Mwathani mwega ibweka Murungu mwega nontu wa nteto inthongi
iria umbire baba wetu wa iguru guntuma nacio kiri antu baku baba bara bathikirite ogoro ne bobo na aruga reka baba gatutharime twinde na ute na mbere guturikania ati ugu uri murithi wa ma na uri murithi umwega na rito riaku rireta na mbere gukumithio Kenya na Kenya tukamate mwaka chunde na tugata na mbere gukumithia rito riaku tweta tukionaga uria gutugwata njara kuma amwe gwita angi na rito riaku rireta na mbere gukumithio nontu urebe neza nontu wa Yesu Kristo mwathani wetu. Amen.